Milarte news kan lo let le ta e Milarte chanchin thar ngainawm tak tak I han thlir ho le te ang ama sabera Harry Potter fans tam tak te ta na thulom tak main bulchanang o Harry Potter TV series thar hlak boy pui me kani thu tarlan ani tarup maya kumin sang ni somni pakhat chuan Harry Potter fans te angai tu hle ni inalang chuwangin doi thu cham le doi tiang ti velte aron lar thar le hle don ni inalang ani thilmak le rap thak tin reng mithi le tharau lam zirna chi sang sang kan hmu chinna Harry Potter doi khovel chu television series anga kan hmu le thoi tur thu doi thiam rin tak takal tanga ti chian ani a tu doi thiam tak ni angmo Variety le The Hollywood Reporter te tarlan danin Harry Potter live action TV series chuan HBO lama ruam man na thar ankal pui me kani Twitter lama Harry Potter ti thumal reng reng chu hetia thu chwa ani dar kara hian alar ngal ema nikum November tha khan Tom Felton Slytherin cheng Miswal Draco Malfoy anga changchuan Harry Potter chuak masa release ani atanga kumsom pakotin lomnan 90th anniversary live stream chu hostin achang tu te chuan pui tham taka anron kirle mai thai thu minlo soi mor mu to bokani he TV series hi peifel sa thlapa anda thatlaute hemiata na achang tu turte release ani hun tur thleng po in chiang taka tarlan la omri lauma se mithen khat chuan ale khabua khan ti chhuani velo thil tam tak ala omwangin he series lo om tur hi Harry Potter bu chunga mi chan thatle na tur ani anjingani akal mang tur le anron chan chwa tur lai vela ni theidang le chu sangka zakwa somsari le somret vela Harry nu le pa Lily le James Potter te Harry kum ang rual an ni hun lai vel kha ania a movie te lo dang le te chu Neville Longbottom nu le pa Alice le Frank te chanchin lungchia thak tak te Peter Pettigrew thi dan chungchang te Harmony in House Elf te tan crusade anei na te baka Marauders le Moni Wormtail Petfoot le Bronx te anpali a chen chaber anron ni chaudan te ania Harry Potter remake lar le hlotling mai pakhat chu Fantastic Beasts series Jude Law le Eddie Redmayne te chan na khani in a original series chwa ma kumsom vel indo pui pani na hun lai vel dai to athil theng kha ani chuwangin athon thukal mang tur le eng hun lai berami nge niang tia ngai to na sen don chuan ni thei tam tak om ti kan shat acha a mase zo na om le thei pakhat chu achang tu dik tak te Daniel Radcliffe Emma Watson Rupert Grint le Tom Felton te hian an rol pa ngai an chang le angem ti hi ani chu chon zo na dang siam le in ale khabuziak tu J.K. Rowling hian he series si a produce le angem lo produce le don ta se hengmi te hian transgender chungchanga J.K. Rowling ngai dan wang khan thodun pui le an du kherangem ti te hi ania nikum lam khan J.K. Rowling hian transgender te chungchanga angai dan alo soi chuak to a transgender te hi siam tu siam dan anga ommai lawa anin siam dang lam wangin miswal thil ti swalan ni ti in J.K. Rowling hian alo soi to ani hemi chungchanga hian in hnial na le ama dodal na satak atonga chungzinga chuan ale khabuzia Harry Potter chang tulian pathum Daniel Radcliffe Emma Watson le Rupert Grint tengei po hi antelani an ngai dan chuan transgender meichia te chu meichadang ang thawalo pom mai hi ania Daniel Radcliffe chuan J.K. ngai dan kal zongin essay thui tak aziak nge a Harry Potter bu lo ngai sang chin tu zong zong te heng enthusiast te hian ati hnwal che uwang hian poikati tak zetani he thon tu pum pui hlutna ero in la hlo sham ka be se ti in aziak hiala chuwangin anni pahni bik hian thodun le lam an ngai to ma a jinfel ma sak tur an nei ni in alangani fans trend khat po rolling na tho tir le chungchanga hian an phur vak lawani ngeyang mi pakhat chuan meme tweetin captiona Harry Potter dang chu ka du le a mase J.K. Rowling hian hlok na tel ve to lo se ka du ani ati hiala heti la hian Fantastic Beasts lama po Johnny Depp an anupui hlui Amber Heard nen boina an nei chautak wanga project atop san wangin The Fantastic Beasts franchise lampo an boy ve thoni in alangani fans tam tak ngai dan chuan film timing thaturin kumkhat lek chung po in thil tam tak athleng theya mase fans trend khat chuan film hlotin na chu achang tu te a ain ngat ti ngai dan nge tak an nei ve thungani mitam tak chuan he Harry Potter TV show om tur thu puan wang hian an phur don ye don lo an boy hle a fans pakhat chuan a thazonga thil thlir chungin fans te chu phur jok tur an ni thu asoya heti hian aron tweet chan that chungchang an soi hleinem Harry Potter TV show an tiringo talom universe thil om thei Harry Potter universe Fantastic Beasts a omang khan show ngai nat om tak entinan engtingi an doi zirna school kha mu chwa ani ti velte emo thil tam takani thei aron ti ani
chu wangin ni thei tam tak a oma akal mang le changtu turte thutluk na chu midik tak kuta a om mai ba ka Potterheads te tan in chuan na tham thil siam chwa ani ngei be sei phot mai te ang ole Twitter lama fans te chuan Selena Gomez le Zayn Malik te pahni hian thodun na thar an nei don hnain an ring tlat mai he an ngai dan hi kan pompui ngei theina tur fiana thatak po an nei kiawani I han bel chang te ang tun thati lam khan Zayn Malik chuan album thar Nobody's Listening ati chuaka chuti la hin Selena Gomez po in a Spanish lama saber de una vez ati chuak ve bawk Selena hian a Spanish la pahni na baila conmigo po zirtopni khan ti chuak le in mi ten andu in alar ngal hle bawk chu wangin anni pahni hi studio lama an boy hle ti chu achiang rengani heti lai hian fans te chuan track boy puidun an nei ani an ring tatlat mai hetu inchan na chu Spotify pop and play playlist atana Zayn ain lana changkhan ania he playlist atan hian Zayn chuan pop tracks adu ber athang chuaka heta hian fans te chuan Selena hla engi mozat athangani ti an hmuani he thil te takte hi fans ru kol te chuan chiang le zwalin an chui bela mupuimit ang maya mengkar fans te hian thil dang po an hmu bel te zelani Zayn YouTube description a chuan pathetically aesthetic ti inziakin serthum emoji a omboka heti lai hian Selena po in thala ka post pakhat caption a chuan proximamente ti ada a Spanish tong ni in mizo tong chuan chep to ti na ani thil enge motak thleng ngai tura om ani nge yang he thala ka hian Selena bulvela chuan serthum mu thein a oma Zayn YouTube bio a omang chia serthum emoji ngai mai kha amang ve bokani heng fans ru kolte tan chuan mo mai phal chi zia zang ani lo reng ani ole heng te hian thil ala ti chiang tok lo deu iti ani chuan karma salama Zayn Instagram live pakhat hi envele lokang Zayn chuan piano atuma michan khatte chuan Selena Gomez la hit tak Lose You to Love Me kha atum do nemo anti man hial mase not ni leka atop santa a han ngai thlave ma te Lose You to Love Me in chan na a anot ni nen khan ain angle ani amai ro chu ari lawinang viau po ni se hengzong zok hi thil thleng pal mai ani theive thoboka ma se fans tam tak te tan thodun na thar a om nai ani ti rin theina tur chan thatak ani boxi ani fans chen khat chuan be seina sang tak nen comments lama anram tang ngala kadu lutuk ti te kathi thei hia lang ti te le hanni theisela o ti ten an comment ngala pakhat phei chuan he thil hi athleng ani ngai chuan katapia lang alo ti ve bok chen khat ve thunge ro chuan thil thleng pal alo ni takin ti thuwa an be se sangam vak lo thunga be se na min nei tir su lungnur ka du lawania ti in an lo soi ve bok aruk tak chuan an be se ve viau thomai theani selemo Zayn te hian heng thil hi thudik emo thudik lawe mo po engma an la soilem lawa tunatan chuan Selena hian a Spanish music lama rilru a peri hle ti asiata ma se kan lo be se ruk thil hi a album dot le tura kan humayangem ti te po min ngai to ti rum rumani a album dot le tur chu Spanish le English to pol te po anima na tin heng thil zong wang hian Zayn le Selena te thodun na tur hi thil be se bawemo oi om lo lutuk ni in alang lawani Selena le Zayn te thodun na tur lathar lo chuak ngai se itvm nge Harry Potter series thar ingak le jok ingai dan te comments tama lo soi vela Milarte chanchin echat zel thainan Milarte news hi ilo subscribe ve nge ngai donya